Lepo pozdravljeni na današnji delavnici inovator.ul, ki bo letos potekala preko interneta oziroma preko aplikacije Zoom. Ob tem, da vas lepo pozdravljam, se hkrati tudi opravičujem, ker sam ne bom sodeloval pri tej delavnici zaradi zasedenosti. Ne glede na to, bi vas rad seznanil z nekaj vsebinami, s katerimi se boste spoznali v okviru te delavnice, ki jo organizira Pisarna za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani. In sicer vodstvo Univerze v Ljubljani z vsem srcem, da tako rečem, podpira inovacijsko dejavnost. V tej smeri so šle tudi spremembe habilitacijskih pravil, ki so bile opravljene na Univerzi v Ljubljani v predlanskem letu. Ustanovljeni inovacijski sklad Univerze v Ljubljani, od leta 2018 naprej pa poteka tudi okrepitev pisarne za prenos znanja. Delavnica se bo vrtela okrog pridobivanja nekaj pomembnih osnovnih znanj in predvsem glede tega, zakaj je pomembno inovirati in kako zaščititi svoje na novo pridobljeno znanje. Torej, kaj je intelektualna lastnina, kaj so izumi in kako jih zaščitimo doma in kako jih lahko zaščitimo v tujini. Torej, delavnica vam bo dala nekaj res osnovnih znanj o patentni zaščiti. Pisarna za prenos znanja, ki je centralna služba na Univerzi v Ljubljani, je tisto mesto, na katerega se raziskovalci obračajo neposredno in prijavljajo svoje izume. Pisarna za prenos znanja lahko kot taka tudi postane vaš partner pri potencialni komercializaciji izumov, kar seveda pomeni nekakšno kulminacijo raziskovalnega dela, kar je nekaj, kot tudi poskušam sam kot izumitelj. In lahko povem, da imam zelo pozitivno izkušnjo pri sodelovanju s Pisarno za prenos znanja, ki nam je dejansko v marsikakšnem pogledu kot raziskovalcem odprla oči in nas seznanila z skrivnostmi, pa tudi pastmi pri prijavljanju in ščitenju svoje oziroma izumiteljske lastnine Univerze v Ljubljani. V okviru delavnice vam želim seveda uspešno delovanje oziroma pridobivanje novih znanj in upam, da vam bo to pomagalo tudi, ko se boste sami odločali kot izumitelji prijavljati svoje izsledke, inovacije, ki upamo, da bodo doživele tudi svojo komercializacijo. Lep pozdrav in dobro delo. Nasvidenje. Sem vodja Pisarne za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani. In jaz bi vas rada na začetku samo malo popeljala čez to, kaj pravzaprav v pisarni sploh počnemo. In se mi zdi, da je tudi pomembno, da imamo nek kontekst pravzaprav, zakaj sploh inovacije, zakaj sploh izumi in zakaj je tako pomembno, da jih zaščitimo in da jih pravočasno zaščitimo. Kot veste, ima univerza več poslanstev. Ena so bolj tradicionalna, sigurno študij, nenazadnje tudi raziskave. Sedaj, mogoče v zadnjih letih, pa vedno večji poudarek dajemo tudi prenosu znanja. Zdaj, seveda, prenos znanja je mogoče lahko razumljeno kot širši pojem, kot sodelovanje z okoljem, alumni, kam grejo študenti in vse tako naprej. Kar pa je v bistvu tisto, s čimer se ukvarjamo v Pisarni za prenos znanja, pa je predvsem zaščita in trženje izumov, ustanavljanje cepljenih podjetij in pa sodelovanje z industrijo. Tako da res mogoče majčkeno bolj smo ta most med industrijo, med okoljem in pa med univerzo. Kot je že profesor Markoli povedal, smo centralna služba na Univerzi v Ljubljani in raziskovalci se na nas obračate neposredno in tukaj tudi dobite res, saj mi se trudimo čim bolj praktično podporo. Nekako je ideja predvsem ta, da se vi lahko čim bolj posvečate vašemu prvemu in drugemu poslanstvu, tukaj pa vam probamo čim bolj stopiti naproti in pravzaprav dopolniti te neke kompetence, ki jih mogoče kot raziskovalci nimate, to se pravi predvsem, kar je vezano na pravno vprašanje, ekonomsko vprašanje in tako naprej.
Zdaj, kako izgleda, če se malo ustavimo na tem delu na primerih, da se pravi zaščita in trženje izumov, pa ne samo izumov. Izumi so najpogostejša oblika intelektualne stvaritve, so pa tukaj seveda lahko tudi modeli, lahko so znamke, lahko gre za know-how, lahko gre tudi nenazadnje za avtorske pravice, recimo pri softwarju, tako da je veliko enih tehnologij, pa seveda tudi netehnoloških inovacij, s katerimi imamo opravka v pisarni. Na tej shemi vidimo, kako pravzaprav recimo izgleda eno tako delo na primerih. Kasneje bo moj sodelavec Andrej več povedal, jaz bom zdaj res samo tako, da dobite en tak občutek. To se pravi, vi pri vašem delu večinoma delujete v laboratorijih, seveda pa tisti, ki ne, imate tudi mogoče kakšne druge vrste inovacij. Ampak recimo, da v laboratoriju nastane neka inovacija in potem se pač raziskovalci vprašajo, mogoče bi pa to bilo zanimivo, mogoče je pa to nekaj novega, mi bi pa mogoče to zaščitili, poiskali neke partnerje. V tem primeru se potem povežejo z nami. V bistvu pa gre pač ta nek formalen postopek, pa se začne, ko mi dobimo obvestilo o izumu. Vsak raziskovalec, ki na univerzi odkrije nek izum, mora to sporočiti naši pisarni in potem v skladu z internim pravilnikom v upravljanju z industrijskimi pravicami se potem izvede ta nek postopek, kjer se evalvira in se v bistvu sprejme odločitev, ali bo univerza tak izum prevzela ali ne. No, ko pa enkrat mi ta izum prevzamemo, potem pa seveda se začne bolj tesno delo med našimi sodelavci v pisarni in pa seveda raziskovalci. Prva stopnja je sigurno zaščita, ko pa imamo enkrat stvar zaščiteno, smo pa lahko tudi bolj odprti do naših partnerjev, lažje pristopamo, več lahko povemo. In ko najdemo recimo neke partnerje, potem imamo 3 možnosti, v bistvu na kakšen način se to naše znanje prenaša v družbo. Eno je lahko preko neke licenčnine oziroma prodaje našega izuma, patenta nekemu že obstoječemu podjetju. V zadnjih letih veliko poudarka dajemo tudi na odcepljena podjetja, to je pa, kadar bi recimo nekdo od naših sodelavcev želel ustanoviti podjetje z namenom, da se neka tehnologija prenese v praktično uporabo. Tretja možnost je pa predvsem za neke tehnologije, ki so mogoče zelo v zgodnji fazi, je pa seveda neko nadaljnje razvojno raziskovalno sodelovanje. Neka patentna prijava je lahko tudi zelo dobra osnova za pridobitev kakšnega evropskega projekta in tako naprej. Tukaj imamo veliko enih možnosti. Še to bi rada poudarila. Pri našem sodelovanju, pri trženju pa seveda sodelujemo z veliko zunanjimi organizacijami. Ena od teh je sigurno Ljubljanski univerzitetni inkubator. Z njimi sodelujemo predvsem pri odcepljenih podjetjih in pa seveda tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologije, ki je vse bolj prisoten tudi v Sloveniji s svojimi hubi. Zdaj, tako da dobite malo občutka, kako izgleda ta naš portfelj na univerzi. Mi pravzaprav vse tiste potencialne tehnologije objavljamo na naši spletni strani, to si lahko pogledate pod ponudbe tehnologij. So pa seveda tudi, vse strani so tudi v angleščini, tako da je tudi zanimivo za tuje partnerje. Trenutno ocenjujemo, da imamo nekje okoli 31 takih obetavnih primerov, pri nekaterih se že tudi pogajamo s partnerji oziroma so v procesu ustanavljanja odcepljenih podjetij. Imamo pa tudi uspešno 4 zaključene projekte inovacijskega sklada, ki ga je že malo omenil profesor Markoli, pa bom jaz tudi kasneje še malo več o njem povedala. Lani pa je bilo tudi sprejetih novih 5 projektov, ki so trenutno v teku. Zdaj, majčkeno bi rada malo več povedala o odcepljenih podjetjih, to je zdaj ena taka, se mi zdi, vroča tema. In tudi vse več raziskovalcev kaže ta interes za odcepljena podjetja. Tukaj bi rada poudarila, da tukaj res gre za tista podjetja, ki se ustanovijo kot sredstvo, res z namenom, da se neka tehnologija lahko razvije. Nekaj, česar se ne more početi v okviru univerze, predvsem zato, da se zberejo neka dodatna sredstva za ta razvoj. To se pravi, tukaj ne gre za podjetje, za dejavnost, ki bi se sicer lahko počela na fakulteti. V zadnjih letih smo zelo definirali nek protokol, kako se to naredi, tako da rada bi poudarila, da odcepljena podjetja na univerzi so možna in da se ta protokol pravzaprav izvede preko nas. Mogoče še zanimiv podatek, da je v letošnjem letu tudi pričakujete ta zakon o
raziskovalni, razvojni in inovativni dejavnosti, ki tudi določa, da imajo lahko tudi univerze delež v podjetjih, kar je tudi en tak nov pozitiven trend, je pa to seveda zaenkrat še črka na papirju, potrebno še neke dodatne akte sprejeti, ki bodo dejansko omogočili izvedbo tega. Na tem slajdu pa tudi vidite ene par naših uspešnih primerov, na katere smo seveda zelo ponosni. Zdaj bi pa rada predstavila 3 take iniciative, ki dodatno spodbujajo inovativnost na Univerzi v Ljubljani, in ne samo nekako tako na papirju, ampak dejansko tisti, ki grejo skozi te iniciative, dobijo neko dodatno znanje in pa tudi neka dodatna sredstva. Prva za nas sigurno najbolj pomembna je inovacijski sklad, ta je bil ustanovljen predlani, in v okviru inovacijskega sklada lahko projekt dobi do 25.000 evrov. Zdaj, zakaj lahko to porabi? Ta denar se lahko porabi predvsem za preverbo koncepta, zato da lahko pridete iz nekih nižjih TRL-jev na višje. Zdaj, tale tak je seveda od lani, kdaj bo letošnji rok, še ni znano, bo pa verjetno nekje okrog teh datumov. Zdaj, druga taka stvar je rektorjeva nagrada, tudi ta je rok nekje tam jeseni. Rektorjeva nagrada je razdeljena na 2 kategoriji, na kategorijo za študente in pa na kategorijo za raziskovalce. In tudi v okviru rektorjeve, poleg te denarne nagrade, greste čez nek proces, so neke delavnice in vidimo, da te stvari raziskovalcem zelo koristijo na tej poti, predvsem kar se tiče trženja. Čisto nova zadeva je pa v bistvu hud razpis za netehnološke inovacije, ki je pravzaprav namenjen študentom. Ta je bil štartan v okviru RSF-ja lani in je bil zelo uspešen, prejeli smo 10 prijav, mladih, zagnanih, predvsem pa interdisciplinarnih ekip, tako da vedno večji poudarek dajemo tudi na interdisciplinarnost. Na kratko bi pa samo še povedala, da poleg vseh teh aktivnosti, ki so vezane direktno na zaščito in trženje inovacij, pa se seveda tudi trudimo na splošno ustvarjati neko to inovativno kulturo, se povezovati z zunanjim okoljem, in en tak festival, ki smo ga štartali predlani, je bil tudi festival Uniminds. Namen je bil predvsem povečati to inovacijsko skupnost, da bi se raziskovalci in podjetja bolj povezali, da bi bila neka stalna izmenjava informacij, namreč zelo težko je prodajati nekaj kar tako podjetjem, če ti veš, kaj podjetja potrebujejo. Če so te inovacije, nekako temu rečemo danes challenge-based, je potem seveda veliko lažje jih prenesti v to prakso. Tako da na tem je v zadnjih letih velik poudarek. Seveda poleg tega pa smo tudi enotna vstopna točka za podjetja. To je predvsem pomembno, ker s tem promoviramo nek interdisciplinarni pristop, torej da lahko pride podjetje z nekim izzivom do nas in mi poiščemo lahko različne sogovornike na različnih fakultetah. Poleg tega pa seveda tudi nudimo neko pravno svetovanje, vzorce pogodb, skratka, poskušamo olajšati to sodelovanje našim raziskovalcem. Za konec bi vas rada povabila, da nas spremljate na vseh teh YouTube kanalih, na LinkedInu in tako naprej. Imamo veliko aktivnosti, predvsem pa smo v zadnjih letih zelo veliko delali na ozaveščanju, in ena od takih delavnic je seveda tudi ta danes. Če pa koga res zanima podrobne informacije, ima veliko časa, ga pa tudi vabim k branju našega vodnika Po poti inovacij, ki je v angleščini in v slovenščini, in tam so res opisane pravzaprav vsi te postopki in vse to, kar sem danes zelo na kratko omenila. Tako da jaz vam želim eno uspešno delavnico in zdaj bi predala besedo našemu sodelavcu Andreju Černetiču, ki bo pa malo podrobneje predstavil pravzaprav ta postopek prevzema izuma na Univerzi v Ljubljani. Hvala. Hvala lepa, Urša, za ta uvod. Zdaj bo pa čas, da počasi se približamo naši tej osnovni temi, izumom, patentom. Kot rečeno, sem v pisarni odgovoren za tehnični del, tehnične inovacije. Nekako imamo sodelavci pokrito, tehnične del imam jaz, kemija, biokemija, medicina ima sodelavka. Kot je že Urša omenila, pa tudi mogoče ni za pozabiti netehnološke inovacije, ki so na nek način novost.
in jih tudi spodbujamo, ker mislimo, da družba enostavno rabi tudi ta netehnološki del, ki ga sicer patenti kot tak ne pokriva, ampak je pa izredno zanimiv in tudi prispeva k inovativnosti v družbi. Za začetek mogoče ta umestitev izuma v intelektualno lastnino. Gre za en del industrijske lastnine, kamor spada tudi model, znamka, geografska označba in tako dalje. Mogoče vedeti treba, izum ni enako patent. Patent je način varovanja izuma. Potem so tukaj v okviru intelektualne lastnine še avtorska dela in pa know-how. Know-how je v naši pisarni tudi relativno pomemben del. Včasih se zgodi, da enostavno neke inovacije izuma ne moramo ščititi s patentom. Iz različnih razlogov, dostikrat se zgodi iz razloga povsem banalnega, da enostavno je izum razkrit bil že v nekem diplomskem delu, doktorski dizertaciji in tako podobno. In takrat varovanje s patentom ni več mogoče. Še vedno pa lahko to znanje zaščitimo z know-howom, tudi nekaj teh primerov imamo, in tudi know-how je možno komercializirati, prodati, licencirati in tako naprej, tako kot vse drugo znanje. Mogoče smo samo malo omejeni z potem ceno, interesom, pač zaščita je na nek način manjša. Pri patentu so pomembne nekje tri stvari. O patentu bomo v nadaljevanju te delavnice še obsežno govorili, zato ne bom preveč na dolgo tukaj, ampak tri stvari pa so pomembne. Ta prva je to, da gre pri patentu za monopol. Monopol načeloma je v ekonomiji neka stvar, ki se poskušamo izogibati, ki je celo prepovedana, zakonsko omejena in tako naprej, ampak patent gre za zakonit monopol. Zakonit je pa zato, ker gre za nek daj-dam med inovatorjem in javnostjo. Inovator dobi pravico izkoriščanja izuma, komercialnega izkoriščanja, s tem pa v zameno pa javnosti patent razkrije. To pomeni, da v bistvu prispeva v to svetovno zbirko znanja, iz katere lahko potem vsak črpa. Druga stvar je teritorialnost, to pomeni, da vsak patent je podeljen v državi in ta zaščita velja v tej državi, kjer je podeljen. In pa seveda časovno omejen na 20 let. Pomembno je tukaj še povedati, da stroškovno pomeni omejen 20 let, ampak ob pogoju plačevanja. Se pravi, neki stroški so s tem povezani. Posebej v akademskem svetu je, tako kot sem že prej omenil, zelo, zelo pomembno, da ob neki inovaciji, izumu pomislimo tudi na patent, v smislu pravočasnega razmisleka ali da se stvar ne razkrije. Ker ko je enkrat stvar razkrita, gre za mogoče objavo diplomskega dela, magistrskega dela, doktorsko dizertacijo, tudi kakšna predstavitev na znanstvenih konferencah, znanstvenih člankih. Zelo, zelo važno je, da se zavedamo, ko je enkrat zadeva objavljena, je ni mogoče več patentirati. V nekih primerih se to nam tudi dogaja v praksi, ko enostavno v tistem žaru čimprejšnje objave, neke novosti, nekega taka znanja, ko malo adrenalina še pride, enostavno se pozabi na ta del in se stvar objavi v članku, potem se pa šele razmišlja o patentu pa komercializaciji. Zato tukaj na teh delavnicah vedno zelo poudarjamo, da je potrebno vložiti patent pred kakršnokoli razkritjem.
Gre lahko za dneve, ne. Važno je na dan vloge, naslednji dan je lahko že razkrito. Patent se lahko vloži v katerikoli državi, samo važno je, da se razkrije šele po en dan po vloženem patentu. Mi, kar se tiče prijave in prevzema službenega izuma, tako kot je Urša že povedala, delujemo v skladu s pravilnikom o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani. Postopek se začne z nekim obvestilom na obrazcu. Obrazce najdete na naši spletni strani, enostavno PPZ vpišete v Google oziroma naslov strani je ppz.uni-lj.si. Izpolnite obrazec, s tem nam ga pošljete, s tem nas obvestite in od tega trenutka naprej ta postopek prevzamemo mi. Gre za tako kot je na sliki prikazano, par korakov. Povprašamo vašo matično fakulteto, članico za oceno stališča o izumu, potem gre to na Komisijo za inovacije, ki ta predlog obravnava. Lahko ga prevzame ali ne. Če ga prevzame, postane izum last Univerze v Ljubljani. Če ne, je pač prost in ga dejansko lahko izkoriščate prosto, neodplačno. Ta postopek se potem formalno zaključi z rektorjevim sklepom o prevzemu. Hkrati ta postopek traja med mesec do 3 mesece, odvisno kako se ujamejo datumi Komisije za inovacije, ampak mi že prej, v tem času se lahko začnemo že pogovarjati o pogodbi o skupnem izumu, kadar je na izumu udeleženih več partnerjev. Tukaj gre lahko za druge fizične osebe izven univerze, gre lahko za podjetja v veliko primerih ali tudi mogoče sodelovanje s kakšnimi drugimi univerzami po svetu ali nekimi drugimi inštituti in tako naprej. Zato, da ta postopek se preveč ne vleče, mi lahko v tem času, teh 1 do 3 mesecev, se s tem že začnemo usklajevati. Tudi lahko že začnemo z sestanki s patentnim zastopnikom, odločamo se o načinu prijave, kje bi patent vložili in potem se ta patentni del, da tako rečem, konča z vložitvijo patentne prijave. Vmes je pa zelo važna stvar tudi to, da vedno, ko govorimo o vložitvi patenta, razmišljamo tudi o komercialnem delu tega patenta, ker patent kot tak nima posebnega smisla, če ni povezan tudi z nekim komercialnim izkoriščanjem tega patenta. Zavedati se je treba, s patentom so povezani določeni stroški in vedno je mišljeno patent z namenom prodaje patenta, licenciranja patenta ali neki drugi obliki komercialnega izkoriščanja, s katerimi se te stroške pokriva. Jasno, ekonomsko je pa smiselno, ne samo, da se pokriva stroške, da se ima neka dodatna korist od tega. Kot danes se bomo ukvarjali s patentom še na dolgo in široko, samo tako za začetek, možne so vložitve nacionalne prijave patenta v katerikoli državi, recimo slovenska, gre za strošek okrog 110 €, mednarodna PCT prijava, evropska patentna prijava. Zavedati se pa treba vedno, tukaj so neki stroški napisani, to so takse, pristojbine, vedno je pa to povezano potem še z nekimi stroški patentnih zastopnikov. Tukaj v naši pisarni vam vsekakor pomagamo izbrati najboljši način patentne prijave, redosled pravi, seveda potem opozarjamo, da je, tako kot sem prej rekel, vložena patentna prijava pravočasno, pred razkritjem, dostikrat so kakšni datumi doktorskih disertacij recimo že določeni in potem se vsekakor potrudimo ujeti ta rok vložitve pred samim zagovorom doktorske disertacije. Nekaj številk mogoče za zanimivost. V lanskem letu je bilo razkritih
21 izumov na Univerzi v Ljubljani. Potem iz tega je bilo vloženih 12 patentnih prijav. Tukaj morate vedeti, da včasih postopki trajajo tudi dlje. To ni nujno, da bo od teh 21 izumov samo 12 patentnih prijav. Kakšne stvari trajajo tudi mesece, da se napiše prava kvalitetna patentna prijava, tako da se tudi kakšno leto stvar poklopi še v naslednjo, ali celo za leto, dve, če mogoče raziskava še ni, se pokaže, da še ni dovolj zrela za patentiranje in tako naprej. Malo je še po letih, kako je število razkritih izumov potekalo po članicah. Tako kot zadnja zanimivost, na letni ravni je vloženih 3 milijone 300 patentov na leto. Tako da gre za res ogromno število teh prijav in tukaj je sodelovanje z patentnim zastopnikom praktično obvezno, zato ker samo izkušen patentni zastopnik zna izbrati tisto nišo, kjer je to vaše znanje mogoče patentirati. Načeloma iščemo čim širši spekter zaščite, ampak včasih je treba zožiti, ker vsako leto 3 milijone plus patentnih prijav je kar impresivna številka, no, tako da tudi, ampak tudi Univerza v Ljubljani prispeva en majhen drobček zraven. Zdaj, če so kakšna vprašanja na to temo, lahko že postavite zdaj v chat ali mogoče kar v živo. Sicer pa bo možnost tudi potem po koncu tega vseh govorcev, takrat pa prosto smo na voljo za vsa vprašanja. Hvala lepa. Hvala, Andrej. Probably half of my presentation, it's a repetition of what has been said before, but I think it doesn't hurt, to repeat it again. So principally, this talk is dissected in 3 parts. Everything more or less basic, so I'm not really going into the law, but just outlining how, and first of all, what's an invention, who can be an inventor. Just briefly again going through what's in patent application. I mean, you have heard that before, and then I think the most important part of my presentation are filing strategies, also what we're doing with the tech office together, and especially how then the patent procedure on the international and then on the EP level occurs. So, I mean, my Sloveno's pretty bad, so I don't know what really was said before, but principally, what's an invention is anything, it's a creative achievement which enables a concrete and a technical solution to a given technical problem. So what does it in core mean is that it needs to have a technical character. And an invention can be made in any technical field, so be it in the biotech, life science, and in the chemistry area, in the mechanical engineering, e-tech engineering area. And as said before, in order to get this invention granted, the invention needs to be novel over state of the art. It needs to involve an inventive step. That means it should not be obvious over what has been so far then disclosed in the state of the art. And of course, it needs to have industrial applicability. What's not an invention, and I have taken this from the European patent law, the EPC, but in principle, I think it applies more or less worldwide, are mere discoveries, scientific theories, mathematical models, aesthetic creations and presentation of mere information, schemes, rules, method for performing mental acts, playing games or doing business, and also programs for computers, although there are some ways of also protecting this. The only exception to the last item is that in the US, you could principally file an application for a business method, but that's the only exception worldwide where business methods are patentable. And I think what's also of most importance to the audience, especially to the researchers, is who actually
is or can be an inventor. So an inventor, of course, can be any natural person. However, that person needs to have made an independent intellectual contribution directed at the invention. And this can be someone who initially came up with the idea, that led to the research at the basis of the invention. The person or the persons who actually have designed the experiment or the product, people who have run the experiments, but in this whole process, have put in some own initiatives to complete the invention. So solving problems within the research, which eventually then led to the completion, and what basically makes out the invention. And also people who, when we talk about data, who have interpreted the data, and by doing that have recognized the significance of the results, which then in itself then again formed the basis of the invention. Who's not an inventor? Basically everyone who simply carried out a work under instruction. So basically everyone who has not put in intellectual contribution to the invention, just simply following the guidance, like I would say a lab technician or an undergrad, unless they have really contributed to it by solving a problem down the road by themselves. Also, not an inventor would be someone who has not formed part in the research. So actually, not the patent attorney, doing the drafting, nor the people in the tech office, or the dean, or anyone else. So it really has to be only the people who are or who were involved in the research, leading to the invention. And as I said, the same goes somehow with, what if I say, the dean, the supervisors, project managers who did not themselves contribute technically to the invention. And what's also important to note is, or to keep in mind, is that inventorship and authorships are not the same there. So they're different things. So although you may be a co-author on a scientific paper, this does not necessarily mean that you're also a co-inventor. So only if you have really technically contributed to the invention, then you're a co-inventor. And just briefly, I think you have heard this before, but I mean, these are just the main parts of an application. I mean, an important part is the description, so it gives all the detailness about the invention. It discusses briefly the background art, which is helpful to understand the invention. It discloses the invention in a way which allows others to replicate the invention. This is an important requirement. So the invention that we draft in the application needs to be sufficient in terms of information, which allows someone to practice actually the invention. So being vague is in this sense not an option, and usually would result in the refusal of the application. And then usually one requirement would be to describe the invention in at least one way of carrying out. If it's a device, then usually you describe the device in also by way of the figures as you've seen before, and describe it, how it's implemented. Or if it's a biotech invention where pharmaceutical invention, that you first of all have the synthetic pathway for the chemical, and if it has some therapeutic effect, then also having some in vivo, in vitro data, showing that the compound actually works in, let's say, a cancer model or something like this. Most important part of an application are the claims, because the claims, first of all, define the invention, and we say invention, we call it the subject matter for which the protection is thought, and it also determines the final scope of protection. So it may be that we start out with an application which is extremely broad, but during the process of the prosecution up to the grant, it may be that from the broad claims, we have to narrow us down in view of prior art or some other issues like clarity or workability. So it may be that over the procedure, the initial scope will be reduced to a scope which as a whole then
fulfills all the formal and substantial requirements put down by patent law. And yeah, we have figures, and then you have an abstract, which basically just some brief information about the invention. It's basically like an abstract, a brief abstract in a scientific publication. And there are certain types of claims, of course. Most important, because they give the broadest protection, are product claims, and they can, for instance, be directed to a substance or a composition, so in chemical, pharmaceutical area, including proteins and DNA, but also any other physical entity, yeah, so apparatus, machines, and so on, can be protected by the product claims. And a bit lower ranked claim type are the method claims, because they only confer protection for the method as described, and at best exactly the product, if we talk about method for production, the product directly obtained from that method. But as you can see, there are different types of methods that can be protected. So method of production, method of usage, and also method for operating, for instance, a system. And another claim type are so-called use claims, and they can be separated in non-medical use claims and medical use claims. So typical non-medical use claims basically take a substance, and you've seen that the substance has an effect which per se has not been described before. As an example, if the substance now can be used as a pesticide, and before that substance has not been used for this property, then one principally could apply for a patent with a use claim for using the substance as a pesticide. And then there are other, most importantly for the pharmaceutical faculties, for instance, and then biotech faculties, whenever there's a therapeutic aspects to the invention, then one can also claim the therapeutic usage, so to speak, and there are various ways of how this has to be formulated depending on national law. But in principle, it's even if it's a known substance, but you would be the first to identify that it has some therapeutic potential, then one could also apply for a patent for this new, or if you're the first to identify that it has therapeutic potential for this first medical use. Otherwise, if it's the discovery within a specific area of medicine, then principally you could also apply for a patent for treatment of this unknown, up to that date, unknown disease. Now I'm referring to the actual filing strategy and somehow also the various routes that are possible. At the start, there is always this, as we call it, the first filing, the priority application. So this is at month 0. This is at the start. This is after we have drafted together the application, or you have drafted the application, and then you file it with the patent office. And you can of course file this, and usually file this with a national patent authority, like in Slovenia, or as we do it with the TAC office. Usually we filed with the patent office of Luxembourg for some reasons. And then within 12 months, if one goes with a standard or with a direct route, within 12 months, one then has to make a decision whether or not one wants to broaden the geographic landscape. And that's made possible by the Paris Convention. So this first filing here, this allows to file a second application after or within 12 months abroad, directly, be it in the US or with the European Patent Office in China and so on, claiming the priority. And claiming priority means that although we have filed this 12 months later, the actual filing date will still be the filing date of the first application, which is important when it comes to the question of what is prior art. So what are the prior art documents which can be held against the novelty and the inventiveness of the invention. The direct route is a possibility, and certainly depending on interest where to go would be one option, but it reduces in some ways the option of making this, or the timing of making decisions, because you would have to make a decision after the 12th month. And at that stage, if you go directly into any of the national countries, at that stage,
one has to pay the official fees, the agent charges, and for instance, if it's China or Japan, then you would also have to file translations. An alternative to this direct route is the PCT route, as you have heard earlier. And the PCT route means that it's well, an international treaty which unifies so the filing procedure. So the PCT is not a granting procedure, but it's a filing procedure, which means one files one application again as a first application, for instance, Slovenia or Luxembourg, and then at the 12-month deadline, one files the PCT application, claiming the priority of the first, but it's just one application, but it covers at a start 155 countries. So you don't have to make a decision at this early stage, where do you actually want to go national later on for the actual grant procedure, but you can file with this one application more or less in 155 countries, because each designated state in the PCT is basically seen as a national. So it's a bundle. It's basically a PCT is a bundle of 155 national applications, so to speak. And during this international phase, and it goes from the priority date 30 months, there are various stages, and one stage is the stage where the invention is searched by the International Searching Authority. Usually we elect the EPO for doing the search. So what does this mean? They take the claims, take the application, and then they do a prior art search, looking for earlier published documents which relate to the invention, which may already disclose the invention. But ideally, in our interest, of course, nothing has been disclosed before. But in this respect, the EPO as ISA does the search and also gives its opinion on patentability. This kind of search can also be done already at this early stage with the first application, and that depends on where it's filed. So in Slovenia, it's an unexamined application, so you will not receive a search report. But if we file in Luxembourg or with European Patent Office as a first filing, then you would basically get this search already at this early stage. And well, usually we will get an early stage opinion by the EPO, and then usually the international search report will be a copy paste of that, unless we amend the claims. And like with all applications, I mean, this is, I think, common among all patent laws, that at the 18-month from the priority date or the filing date, whatever is, the first, the application will be published. And then basically procedurally nothing really happens until the point where a decision then has to be made at the 31-month deadline, where then to enter the national phases. So again, the PCT as a start is a bundle, and at the 31-month deadline, then you have to decide in which of the countries forming part of the PCT you actually want to pursue for a patent. And that can be, at this stage, as I indicated here, it can be the US, can be the EPO, can be China, Japan. So there are a lot of countries, only a few exceptions like Taiwan and Argentina, and a few minor countries, they're not part of the PCT, but I think overall the PCT more or less covers the most important or economically most important countries in the world. And as I said, that the PCT patent application, or the patent's PCT system, it's not a patent granting system, but it's just a filing system. As I said, it covers the 155 countries to date. It can be filed in one language, usually in English, and we file it usually with EPO as a receiving office. And the beauty about this is that initially you just have to submit this one set of formalities and pay one set of fees instead of multiples if you would go already at the early stage in each of the different countries. So principally the benefit of the PCT system is that you delay the whole process by more or less 18 months. If we take then the priority year plus 18 months, then we're at the 31 month. So there's, especially for you, sufficient time together with the tech office within these
30 months, to find an industry partner, licensee, and so on and so forth. So that's the nice thing, that a decision where to go and also the granting procedure overall is a bit delayed by going for the PCT system instead of going then directly at the 12-month priority date national, because then the usual grant procedure starts at this early stage. And yes, as I said, the International Search Report encompasses the search of the document of the prior documents, and there will be an assessment on novelty. So is the invention that we claim, is it new over the state of the art? Is it inventive, non-obvious? And then it has also to fulfill certain requirements. As I said, sufficiency of disclosure. Have we described the invention in all detailness in the description in order to allow someone to reproduce? Because at a grant, basically you get this monopoly, and then as a trade, basically you reveal your invention in all detailness, and the claims also need to fulfill the requirement of clarity, so they need to be understood by the skilled person. So skilled person, it's usually someone in your field, yeah, understanding reading and understanding, what is claimed, and that is also examined by the Patent Office. And as I said, 18 months after the priority date, or the effective filing date, as we call it, the application will be published. And that will be then the time point where your invention will, unless you have published it earlier by way of a scientific article or so, but at the 18-month deadline, your application or your invention would be then the first time revealed to the public. Yeah, up to the 18 months, it more or less would be kept confidential unless you publish in between, which once we have filed the first application, usually that's fine. Yeah, that to publish the results of your research in a scientific article. And at that point, when the application is published, the application and its contents will itself form part of the prior art, which can then be held against other patent applications worldwide filed by competitors, competitor research groups, and so on and so forth. But again, the publication is only revealing the content to the public. It is not yet a patent. It's not a patent. Only after the grant procedure and the patent will be issued. However, in certain countries, like with the EPC, you would get with the publication a provisional protection based on what's claimed at that stage, and compared to a patent, which would allow you to collect damages, the provisional protection only includes the right for reasonable compensation. So it's money-wise, it's a bit different, but still, I mean, you would get some compensation if someone reproduces your invention without permission. And yeah, this is how a publication looks like with all the necessary details. So publication date, then we have here the filing date, which is important, and of course the priority date. So here, this is just an example of one of the applications that were filed by the University of Ljubljana. And here you have the list of all the countries participating back then, 2019, including the EPO. And once this international phase has ended at the 30-month, then one enters into the national phase. So that is the second part of the PCT procedure. And basically the national phase is then done at the national level. So at the US Patent Office, at the European Patent Office, at the Chinese Patent Office. So it's then nationally, and also the Patent Office on the national level will again examine, do a formal check to see whether the application complies with formal requirements, but then also does the actual examination, which then leads into the grant. So the important thing is, while the PCT again is just a filing system at start, but then once it enters the national phases, it becomes the granting system. Yeah, and a decision on the grant of a patent is then done by the national office. And yeah, as a last slide, I would just briefly guide you a bit through, this EP regional phase. I mean, in some ways it's similar in all other countries, but here it's just for the EP. So as I said,
with the EPO, it's 31 months. So we have this national, the regional phase entry, and then the application is in a pre-examination phase, where again, this check on the formalities is done. But it's also the time point where we have to respond, provided that the EPO has done the international search, that we have to respond to the search report if objection have been raised. Yeah, so we have to deal at this early stage with these objections, and of course we try then to fix them either by arguments, yeah, if the objection can be argued, or by claim limitations. And once we have filed this response, the application moves into the examination phase, and depending on whether there's still some outstanding issues that the EPO examiner sees, then he will issue an examination report outlining the outstanding objection, and then we'll have to file a response to again. And if there's still some issues unsolved, then he would issue another examination report. But eventually the goal is that within this examination procedure, we get the claims in a condition which is then found allowable by the examiner, who will then issue this intention to grant. And this is a pre-notification asking us to do some, the formalities, doing claim translations into German and French if the application is in English, and to pay the grant fee. And once these formalities have been done, then the EPO issues its decision and eventually will grant the patent. And granting the patent means that the patent will be mentioned in the European Patent Bulletin, and the day of this mention triggers then a so-called validation deadline of 3 months, which, and like with the PCT, the EP is just a bundle of national applications, basically a bundle of all the participating member states of the EPC. And that's why after grant, this bundle in the classical system again falls apart into the national applications or national patents then, because we have the grant, right? So it's the national patents, and it's this at this stage where then a decision has to be made in which of the EPC countries, one wants to validate, basically to enforce the patent, and certain requirements need then to be fulfilled. So the grant here does not mean that this that the patent itself now covers the whole EPC or the EU. No, a decision then again has to be made in which of the countries one wants actually patent protection. So where do we want to pursue the national patents? And via the EP route, you can then again designate or validate the patent in Slovenia, but then also in the big countries. And this is the classical system up to now. But I don't know who has heard this, but there has been on the EU level a lot of talks and of course actions taken with the aim to have the so-called unitary patent, and it's expected to come into force during the second half of this year, early next year. And this is basically the possibility to have, unitary protection of those EU countries which have joined the unitary patent and the unitary patent court. I mean, currently it's 17 countries, including Slovenia, Germany, France, Italy, Netherlands, and also the Scandinavian countries. Not being part of the unitary patent currently is Spain, and due to the Brexit, also not UK. But this would soon be an option to have a broader European coverage by just one filing, so to speak. At this stage, one has to file a request with the EPO for unitary effect, and then basically once this is recorded, then the European patent does no longer fall apart in that sense. But for these 17 countries who joined the UP, it remains together and can be then enforced in all 17 countries together. So this is a new way of patent coverage in Europe, which will come soon. Up to then, it would still be this classical validation system where you have to go into each individual country, and then in some countries you have to fulfill certain formalities, like claim translation or full translation. So this old system may be very expensive depending on how many countries one wants to validate the EP patent later on.
Oh, thank you, Karsten. I hope, sorry, we are. I'm not on time, I know. No, it's fine. It's fine. I think we will still dare to before we go to our last presentation. I hope Peter will not be upset with me, but maybe let's clarify one question that appeared on the chat early on. So what is the difference between the PCT application and the European patent application? Very briefly, Karsten, if you can give an answer. Well, the PCT application, as I said, it's a bundle of 155 countries, whereas the EP application is just a bundle of 37 or 38. I think 38 European countries, including Turkey and so on and so forth. So the PCT covers also the US, China, Japan, Australia, Canada, and the EP. Yeah, I wouldn't say by its name, but it's limited to Europe and to those countries who have joined the EPC. So this is in essence, well, the main difference, I would say. Although with an EP application, you're already in the procedure. Yeah, so I mean, you have this pre-examination procedure where the EPO does the search and then moves on to the examination stage, as explained for an EP regional phase. So that's similar, but with an EP, the whole process, if you do a direct EP filing, this whole process starts very early and then is continued until the grant, which usually then is earlier than if you would use the PCT route. Yeah, so besides having this option of 155 countries as a selection, the PCT somehow offers the possibility to delay the grant procedure, and I think it's important for the university to have this additional time to find an industry partner to commercialize the invention, unless of course someone already has a partner at hand. Yeah, then of course that makes the strategy perhaps a bit different, and then one can consider filing, and well, you can file an EP and a PCT in parallel. So I mean, there are a lot of options that can be considered, but I would say that's you cannot give a general advice on that. It's always like case specific, yeah, on that. But I would say in a nutshell, this is like the differences, I would say. Yes. Thank you, Karsten. Vabim zdaj na odru Petra Lešnik, vodje službe za prenos znanja Univerze v Mariboru. Prosim, Peter. Lep pozdrav še z moje strani. Hvala za povabilo ekipi iz Univerze v Ljubljani. Hvala gospe Šičerovič in pa thank you, Karsten, for doing the groundwork and preparing the audience to this point. I will switch to Slovene. Torej, jaz se bom poskušal navezati na vsebino mojih predhodnikov in v teh 20 minutah, recimo, kakor sem si jih zadal, da speljem tole, bom probal biti kratek s teorijo, pa bogat z neko prakso. Zdaj, prvo nekaj stvari, kadar bom uporabil besedo patent, absolutno mislim tudi na patentne prijave. Vabim vas, da pravzaprav hkrati z mano iščete z istimi primeri, ki jih bom jaz delal, pa na istih spletnih straneh, mogoče že kar s svojimi primeri, in kolikor boste imeli vprašanja, me prekinite, bom poskušal odgovoriti takoj, če ne, pa bom rekel, da tekom predstavitve odgovorim na to, oziroma bom na koncu se navezal na odgovor na vprašanja. Torej, naloga nekako moja, ali pa cilj, ki sem si ga zadal, je, da odgovorim na 3 vprašanja, ki so zelo pomembna. Torej, kako iskati patente, če imamo neko ključno besedo, kako iskati neke patente, če že imamo en patent, torej, da začnemo iz enega. In še eno vprašanje, ki je mogoče relevantno, je, obstaja še kakšen drug dokument, ki je relevanten poleg patenta oziroma patentne prijave. In zdaj, torej, vse, kar bom povedal, je nasvet, ne me jemati, bom rekel, strogo za jezik, ampak vedno smo vam na voljo in v službi in v pisarni za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani, za dodatne informacije, da se še vse preveri in tako. To je na hitro ena pravzaprav oris, strategije, ki ste jo že moja predhodnika pravzaprav povedala, in v tem procesu se pravzaprav kar marsikaj dogaja. Tudi dejansko strategija, kako napeljati varovanje
intelektualne lastnine s pravicami patenta, pravzaprav je zelo lahko različno od osebe do osebe, kaj šele od države do države. Tako da na koncu je cilj pravzaprav, da dobimo neke podeljene patente, da dobimo pravzaprav to možnost monopola in s tem tudi izkoriščanja pravzaprav teh pravic nad našim znanjem, tehnologijami in tako naprej. Zdaj, vsebino patentne prijave se ne bom spuščal, ker je že, to, kar sem rekel, predhodniki so, pomembno je, da sproti mogoče malo ste pozorni na kakšne take podatke. Zdaj, sam proces iskanja pa nekako je vseeno, iz kje začnemo in kje končamo. Bistveno je na nek način, če lahko karikiram, da najdemo tistih 20 relevantnih dokumentov, ki pravzaprav za naš izum pomenijo neko stanje tehnike, ki je za nas relevantno in ga bomo uporabili pravzaprav pri pisanju patentne prijave. Pri iskanju bi se navezal na vaše bogato znanje iskanja. Ali iščete za osebne namene prek Googla, ali iščete znanstvene članke, torej vi znate iskati, zagotovo sem prepričan, in iskanje po patentnih bazah ni nič drugačno. Torej, se zelo podobno, torej poznamo booleane, poznamo razne finte, kako neke stvari izločiš, vključiš in tako naprej. Je to specifično sicer za iskalnik, torej, ampak vsi iskalniki načeloma to zelo jasno razkrijejo. Druga pomembna stvar, preden gremo iskati, zares je to, da morate poznati nekako vaš osebni žargon. Torej, ta žargon, patentni žargon, ki se uporablja, ni nujno, da se vzmeti, naprimer reče vzmet, ampak v patentnem jeziku se zna zgoditi, da se uporablja sredstvo za shranjevanje energije. Tako da na nek način začetek absolutno je s preprostimi gesli, potem pa, ko zgradite svoj portfelj znanja, boste tudi videli, da pravzaprav zgradite tudi znanje o tem, kateri žargon se uporablja oziroma kako se v patentnem svetu pravzaprav reče neki tehnični rešitvi, ki jo hočete vključiti v patent oziroma v izum. Kleviš je rekel dve stvari. Prva je ta, da žargon, če se lahko tako izrazim, je namenjen širjenju obsega patenta, s tem, da ko vi rečete sredstvo za shranjevanje energije in ne okrogla vzmet, se seveda razširite polje, zato ker, če bi kdo hotel okroglo vzmet obideti, bi dal kvadratno vzmet, naprimer. Banalen primer, ampak tako pač je. In zdaj, da če vi rečete sredstvo za shranjevanje energije, pa pomeni, da mogoče širite celo ne samo na te vrste vzmeti, ampak tudi na neke druge. In ta druga reč, ki bi rad tu poudaril, je, da obstaja povsem logična strategija, da z žargonom tudi pravzaprav izumitelji ne želijo, da se njihov patent najde. Tako da je ga teže najdeš, zato ker ne uporablja besede vzmet, ampak sredstvo za shranjevanje energije. Tako da to imejte v mislih, pravzaprav, ko bomo na hitro malo iskali. Še ta tretja reč pa je pravzaprav ta razlika med angleščinama, če lahko tako rečem, in to pravzaprav za asteriksi, z tistimi zvezdicami nekako poskušamo reševati med svojim iskanjem. Tako. Zdaj pa sledi pravzaprav igranje, če lahko temu rečem. Prvo, kar bi vas prosil, pravzaprav je to, da razumete, da naprimer jaz bom primer naredil na neki postelji, pravzaprav, ki je sestavljena iz takih elementov. In zdaj, če prvo, kar iščemo, pravzaprav gremo lahko na Google in napišemo patent search in jaz predlagam, da naprimer pogledamo ASpaceNet najprej kot prvi iskalnik. In tu naprimer rečemo, da bi mi želeli detachable bed frame kot neke in dobimo 85.101 rezultat, torej toliko patentov. In zdaj, kaj narediti s tem, kako se pravzaprav lotiti iskanja. In prvo, kar je to, da jaz predlagam pravzaprav, da se najde neka klasifikacija,
Klasifikacija pravzaprav pomeni, da obstajajo predalčki, v katere patentni preizkuševalci poskušajo stisniti vsak patent oziroma patentno prijavo. In ker pa so prijave pravzaprav iz različnih specifičnih področij, torej niso samo v nečem, ampak jih predalčka pravzaprav v več področji. Naprimer, srčni spodbujevalnik, zagotovo je to naprava, ki s pomočjo elektrod spušča napetost v tkivo, naprimer je tudi naprava, ki komunicira z drugimi napravami, je tudi naprava, ki se napaja mogoče z nihanjem in tako naprej. In klasifikacije, ki se lotevajo vašega področja, je smiselno, da poznate, in okolikor jih je več, seveda jih morate poznati vse, saj so relevantne za vaše dotično področje. In če gremo, naprimer, poiskati klasifikacijo za to dotičen izum, je tule pravzaprav zraven že classification search, in če odpremo ta del, pravzaprav vidimo razrede in podrazrede in tako naprej. Jaz ne bom šel pregloboko, ampak vseeno. Naprimer, posle bi lahko bile v human necessities, in ko kliknemo to, gremo lahko naprej takoj na podrazred furniture, seveda, in gremo na podrazred tam, kjer nam mogoče piše beds, tako, in gremo naprej. In tu morate vedeti, da pravzaprav imate pri teh klasifikacijah zelo veliko dela upravljenega z definicijami in na način, kaj je noter in kaj ni noter, kaj je v tem polju in kaj ni. In če gremo naprej v podrazred 47, imamo tu naprimer okvirji, in ko gremo pod okvirje, najdemo dismountable. In takoj se znajdemo s tem, da ni ista beseda pravzaprav uporabljena, kot sem jo jaz na nek način uporabil. In če želimo po tej klasifikaciji iskati, izberemo kljukico, takole, in rečemo find patterns, in nam najde klasifikacije samo pod to, torej nam najde patentne prijave oziroma patente pod to klasifikacijo. Zdaj, če mi želimo, naprimer, reči, da, tako kot smo prej rekli, booleani and rope, torej, da želimo samo tiste patente, ki vsebujejo neko vrv, in rečemo or, naprimer, elastic, lahko zelo na hiter način pravzaprav pridemo do nekih rezultatov. In pa hkrati, naprimer, tudi not wire, spet omejimo, in zato bom rekel, še enkrat pokazal to sliko. V tem primeru se moramo res igrati in iskati tiste primerne rezultate ravno s tem. Tukaj bi še pokazal mogoče pri klasifikaciji to, da je možno tudi iskanje, in če imamo primer, naprimer, tule, opišemo bed frame, kar bi mi radi, in nam iskalnik po klasifikacijah že nakaže, pravzaprav v katerih možnih razredih oziroma podrazredih, odsekih, če hočete, bi lahko kaj takega bilo. In ko kliknemo to, se nam takoj pokaže vse in spet informacije o tem, kaj naj bi v tem odseku bilo, in če se nam zdi to smiselno, ga pač obkljukamo. Če jih imamo, po tem, kar gledamo, 5, jih pač obkljukamo vse, s tem, da jih lahko tudi posamezne izločujemo. Tako, jaz bi s tem pravzaprav tu končal. Edino, isti postopek bi pravzaprav naredil še na enem drugem iskalniku. In iskalnik je lens.org. Tako, in ta iskalnik pravzaprav na drugačen uporabniški način, na nek način išče po istih bazah. Zdaj, tako kot smo prej začeli, če damo tu detachable bed frame, dobimo spet cel nabor nekih patentov. Vidite, da številka je drugačna, zato ker dejansko ima drugačne algoritme od zadaj, drugačne baze jemlje in tako naprej. In zdaj, spet smo pred istim izzivom, kako naprej, spet predlagam klasifikacije. In če gremo tu med klasifikacije, prvo bi predlagal to, da mogoče search pogledamo. Torej, zdaj smo iskali po vseh poljih, ki so bile mogoče. Zdaj, če tu kliknemo na title, abstract or claims,
ker to želimo, bomo zožali iskanje precej. Torej smo na 5000 patentih. Zdaj, če imate 14 dni, lahko greste čez vse, lahko pa probate najti klasifikacijo, kam to spada, in če greste tu med filtre, med klasifikacije, boste videli, da pravzaprav so tu že neke klasifikacije, torej tiste, ki jih največkrat so uporabljene v teh patentih. In greste gledati in rečete, nursing, ne, to ni zame, pogledate ta drugega, to tudi je isto, oziroma nek drug podrazred, pogledate tretjo, se igrate, če smem, dismountable, ja, tole pa bi lahko bilo zame, in ga označite in rečete refine, in pravzaprav on išče znotraj teh baz. In ker ste najdli, torej, postelje, da se lahko razstavijo, pravzaprav lahko iščete na tak način po vseh, pravzaprav vsi patenti in patentne prijave, ki so v tem predalčku, torej predalčku dismountable bedstats. Zdaj, če malenkost probamo spet, tako kot smo prej, vključimo besedo rope, naprimer, vključimo or elastic, oziroma tukaj sem se zatipkal, in spet dobimo polno nekih izumov in oziroma patentov. In zdaj, ko pridemo do neke take številke, ki nam je zanimiva, lahko končamo, lahko pravzaprav poskušamo drugače oblikovati naše iskanje, zato da dobimo s tem tudi boljše rezultate. Tako, zdaj pa bi pravzaprav jaz še pokazal vam, kaj naredimo, če imamo en patent, naprimer, da smo nekje našli en patent, kako lahko potem na podlagi tega patenta nekako bolj probamo najti naše rezultate. Jaz bom uporabil en patent, pravzaprav, ki je iz in imam številko pravzaprav takole, in gremo v katerikoli iskalnik, pravzaprav bomo šli in bomo dali notri številko patenta, nam bo nekaj vrglo ven. Ali bo zadetek ta pravi ali ne, je treba preveriti, ampak načeloma, če je številka pravilna in pravilno oblikovana, nam vrže ven nek patent. In zdaj imamo mi nek patent, ki je pač aktiven, tukaj vidimo, da je aktiven, da je že precej star, vidimo izumitelje in tako naprej. In vidimo tudi, kar je zelo zanimivo, cited by pa cites, kar pomeni, da pravzaprav patentne, torej baze, ki imajo te podatke, tudi hkrati nekako probajo te stvari dati, ampak nule nam pravzaprav kaj veliko ne pomagajo. In zato bi predlagal, da pravzaprav gremo pogledati na Espacenet, kaj pa Espacenet ponuja na tem področju. In ko vnesemo, jaz nisem bil prehiter, ampak sem vnesel številko pravzaprav patentne prijave noter v iskalnik in mi tako jo vrže. In tukaj imam neke podatke o tem, kateri, torej, ko je Karsten govoril o lokalizaciji, pa gospa Šečerovič, tudi je govorilo o tem, torej nacionalizacija oziroma validacija, nacionalna validacija patenta v državah. Ta proces je bil PCT plus EPO in potem, naprimer, v Španiji imamo pa podeljen patent za ta izum. Ampak, če se vrnem nazaj na citations, tule kliknemo lahko na citations in vidimo, da pravzaprav citing documents ni nobenega, cited documents je pa eden. Ne pomaga nam veliko, zato v tem primeru je treba pravzaprav razmišljati, da obstaja še kakšna druga baza, ki pa je dobra za take stvari. In seveda, kdo je najboljši na nek način na svetu za take stvari? Google. In če tu nesemo noter Google Patents, isti, govorimo za isti patent, dobite tu neke podatke, s katerimi lahko
so že imeli moji predhodniki povedali, kaj to so. Ampak tu na koncu te spletne strani se nahaja ta bistvo glede citatov, torej patent citations, torej to so patenti na nek način, ki jih je dokument uporabil, in pa cited by, torej to so pa patenti, ki uporabljajo ta patent zato, da nekaj v svojem besedilu probajo dokazati, ali da so drugačni, ali da so isti, ali da, ne vem, je to nadgradnja in tako naprej. In Google naredi še eno zanimivo reč in to je similar documents. To pa je ena taka, rekel, seveda, algoritem, tle je lahko super zadeva, lahko pa je popoln, mislim, pač nekaj, kar ni uporabnega. In, ko začnete pregledovati te dokumente, morate vedeti pravzaprav, kater iskalnik na nek način je dober za kaj. Jaz uporabljam 3, naprimer, plus še neke, rekel, plačljive, ampak ti so vsi prosto dostopni in več kot dovolj za to, kar rabimo. Zdaj, sproti bom odgovoril na vprašanje, ali lahko za neko podjetje poiščemo, kaj imajo oni patentirano. Tako kot lahko poiščete za raziskovalce, naprimer vi delate z nekim raziskovalcem iz Švedske, ga poznate in vas zanima, katere patente ima. In jaz, valjda, seveda moram se upisati noter, ker da vidimo, če ima SpaceNet kaj o meni, nima. Zdaj, nekaj popolnoma drugega je za Steva Jobsa, naprimer, ki najde na njegovo ime kar pravzaprav, ne vem, 1267. In ne vem, če uporabimo eno slovensko podjetje, Krka DD, tudi 240 patentov aktivnih, pisanih na njihovo ime. Zdaj, vprašanje je sicer tako, da vidimo, katere izdelke imajo patentirane. Pri patentih pač tako velja, da ni nujno, da vsak patent je tudi oziroma uporabljen za izdelek. Tako da na to vprašanje, ali vemo, kateri izdelki so patentirani, tega ne vemo, zato ker moramo iti gledati izdelek po izdelek, lahko tudi na izdelku piše patented by, oziroma je treba nek podrobno iskanje v zvezi s tem, kar pa lahko v teh bazah vidimo, je pa, katere patentne prijave pravzaprav oziroma patente imajo. Seveda spet, če se navežem na tisto časovnico, tole v sklopu teh 18 mesecev, ki je ta številka 3. Zakaj 18 mesecev? Zato, ker toliko časa traja, da informacija postane javna. In te informacije so javne. Tako, zdaj mogoče bi se še navezal na to, ta tretji del, pravzaprav, kaj je, kje najdemo še neko relevantno dokumentacijo. Če najdemo en tak patent kot je tale, naprimer, in rečemo, to se pa res dotika mojega področja in gremo študirati patent in gledamo description in claim in to naprej, ni nujno, da dobimo ves insight, ki bi ga lahko. Zato, ker morate poznati tale link, to je Global Dossier, kjer ko kliknete nanj, EPO objavlja hkrati tudi vse informacije v postopku. In zanimivo, naprimer, pri tem je, poznate Search Report, naprimer, zagotovo, to je en tak ključen dokument o življenju, pravzaprav življenju njezga patente prijave. In tukaj imamo, naprimer, copy of the International Preliminary Report on Patentability. In PCT je tu pravzaprav naredil en pregled stanja tehnike, kjer je zapisal, kateri claimi so patentabilni, kateri niso, po njihovem mnenju, in potem tudi zlistal pravzaprav te patente, za katero on misli, da so relevantni in jih tudi pravzaprav opisal, zakaj tako misli. In zdaj, če imate vi izum iz tega področja, je tale dokument hudo relevanten za vas, zato ker vidite razmišljanje, vidite, katere stvari so bile že upoštevane, zato ker rezultat tega procesa je pravzaprav manjšanje obsega patentne prijave. Če patentni preizkuševalec reče, da 8. claim pa ni nov,
in da ga bo zbrisal, bo, ne vem, če imate samo 8 patentnih zahtevkov, bo jih 7 v končni prijavi. Vi, če gledate patent, ki je podeljen, ima 7 zahtevkov, 8. pa ne veste, in podatki o 8. se pa skrivajo tu in pa naprimer comments on written opinion, ki pa je pravzaprav odgovor patentnega zastopnika, torej tistega, ki vas zastopa pred uradom, o mnenju urada. Tukaj ne pozabite nikoli klikati na load all pages, zato ker stvari se skrivajo tudi na drugi in na tretji in nadaljnih stranih. Tako, jaz sem bil zelo hiter. Mogoče še enkrat ponovim, zakaj je več virov, torej zakaj je več strani smiselnih, da jih uporabljamo, zato ker je uporabniška izkušnja drugačna, enim pa še en način uporabe gesel, drugim drug. Nekateri pravzaprav združujejo več baz, ni nujno, da imajo boljše algoritme za iskanje, ampak imajo pa pač mogoče večji obseg. In pa to, da najdemo neke druge, pravzaprav druge rezultate, nam v našem obsegu stvari, ko iščemo stanje tehnike in iščemo to, kaj je pravzaprav sploh možno zaščititi, ključna informacija. Hvala za pozornost. Naš mail je pravzaprav, čakajte, sem takole. Naš mail je tto@uma.si, moj je peter.alesnik@uma.si. Ker pa veliko sodelujemo z vašo pisarno, če lahko tako rečem, za prenos znanja Univerze v Ljubljani, pa vem, da ste glede odgovorov na vsa morebitna vprašanja pravzaprav v dobrih rokah in vso srečo pri iskanju šivanke. Tako, hvala. Hvala, Peter. Zelo je bilo koristno. Zdaj jaz, ne vem, na chatu smo že dobili še kakšno vprašanje. Ne, ti si v bistvu sproti odgovoril na eno vprašanje. Tako da jaz bi se zahvalila vašo prisotnost, vaše sodelovanje. Thank you, Karsten. Hvala, Samra, Peter, Urša, Andrej, za vse. Torej, če imate naknadno kakšno vprašanje, lahko se obrnete še na nas, bo mogoče Nadja delila še naslov, ki lahko se obrnete na nas, boste tudi dobili po mailu povezavo, kje je ta posnetek objavljen. Nadja. Ja, najlepša hvala, Gabriela. Kot je že omenila, vkolikor boste imeli kakršnakoli dodatna vprašanja o identifikaciji in zaščiti z umom, smo vam sodelavci iz pisarne za prenos znanja vedno na voljo. V chatu sem pa poslala tudi naše kontakte in povezave do naše spletne strani. Hvala udeležencem, hvala govorcem v imenu celotne pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani. Vsekakor vam želimo vso srečo pri nadaljnjem raziskovalnem delu in upamo, da se ponovno vidimo tudi ob kakšni drugi priložnosti ali kakšnem naslednjem srečanju. Nasvidenje in lep dan še naprej. Hvala. Lepa hvala, nasvidenje. Ja.